Tadian ni rauku, gene ni rauku, eliku manila wala na sere, ini tema lepe, lo menika malah sere na diku sina, kalau kak stobu, populer mana kak enak kalau kitang, yang jelas nih kok kitang nih kasih kamu lalu, gene ni rauku. Wih, ketu rebeti malah raun he. Nak betul aku pernah malah raun deh, sosok ni. Lo tak milau deh, mudah-mudahan apa tujuh tonjak. Kita ni sige no, nak pan lepas cerita ungkan itu memodo jandai he, buku-buku itu nanti ditanjap he. Lo siro milau raun, lo siro patujuh. Iya lihat bana rohia kok. Sok buang ali oleh malah raun nang nih sesi karon sesi rohau geng kakak rumah malah raun ini mungkin kau tim jap dan dai tuh lah sir di patujuh lah siro beti patujuh toa raun le nak apa aku pernah malam deh pak boleh apa sah nak apa aku sempak patujuh toa nih jelas sih kau di patujuhin do anu misemetor rohau ku lo geng kau rakun rebeti malah raun rana misa geng kasih kak kudei kamu nak sebuah kuasen enak sedikit patujuh neneng dilolok di patujuh setelah lepering pasti lo aku dipatujuh nurau dipatujuh no esere dipatujuh no eliku enak bakar atau kita patujuh toa manu lebih tiar toa main secara gratis neneng jangan parau ngalah sendiri aja mentulak dipatujuhin deh aja mau kebiasaan milau maraga no beti di kali na lihat seke nu nape tu kama seron ralo di lau hena manoko-noko long ting kali na seke tahia kita misi lo kok kada nak pekuru masa nak seke neneng tamnya iya seke ndo iya lihat pari laun pak setiap sebelok tele barang tele lagi dipatujuh agak menjadi kebiasaan pekuru ondo hai agak menjadi bandel turun pemurung tele milau do aja mapakuro ya koelo kuatan tokoti agak menjadi orang malas atau berusaha supaya nak milau pero lo nak siku paku apa kar sika pakuro masa nak seke agak kebiasaannya kalau tau kuatan toko aja anak beti koteo aja anak monoko kak nape ding kali na round kama sena dasar tonjo batu lo mindren dia anak kupin drenio kulau nah mulin na aja anak koteo ini berendang no tojo ini rejang baik sih tojo nih memutar balikan patah sih nasi koyaan kalau lain anakku dari masyaika tak menu entah murah aja namu tojo harus patujuh mu raung nih aja namu tojo kayak membembek sih kak atau setakat tuh aku tira kok cerita kau membembek sih kak aja namu tojo malu anak tuan ini lo kerja itu jadi kebiasaan tuh milau setiap seding lo tuh lepir untuk itu main modal setiap kalau kita lepir itu main modal tuh lo yang dipatujuh tuh kadang aja anda bilang aku kutu di tas aku tuh malas dikena nak jangan nih kayak nak delok tanam lah jadi takut nih lo kayak nak dagang aku tuh lo nang milang jadi lo kayak doi nasapa aja mahurang nih pokoknya kayak nak delok tanam iya itu di nahar pering syau kahia